Hello, mayam boy amazing Bible Professor Minister na taram noksari city matam kuiragui tungda muk koina Bible study amazing Bible study guide lesson number 9 part 1 maruaina prathna tawbagi maruiba haireba topic asigi maramda ekoi khaitang sasradagi ekoi neneminase masisu yamna maruiba topic amani ahanbada ekoi ishoda prathna tawse sagada laibi pai soyam thagachare koina prathna gi maruibagi maramda pastor nai ehana sasradagi khara nainagadawri masida nahana bopibiu tare bisinausna ju prayer gi maruibdo fazna khangmang amba habdo ohenbiu hawbuding loi phawna singbiu Prabhu Jisu Christ gi mingda khurumjari amen sinausang Christian oiba miyo amagi punchida khwaidigi maruiba thawaida duga saitan gi athemba punam asibu mayongnaba yaba amasung punam asibu thengnaba ngamgadaba ishona ikhoida pibiba amata ngairaba upaidi prathna haibasini prathna yaudnadi prayer yaudnadi koina thawaida kaidongna chawkhatpa ngamoi saitan bu koina maithi piba ngamoi do hairibasigi maramde khoi yengmanasi aduna Prabhu Jisu Christna Mark 14 gi 38 ta prathna ga mari lainena kari haibra habdo khoi yengmanasi sida hai watch and pray that ye may not enter into temptation na khoi athem bachang deningai gi damang mingshen khang aduga prathna tawai ai khoi na mingshen khang ga prathna tawbase yam numroi kari gi damang ai khoi athemba da ta deningai gi damang athemba da sang deningai gi damang ai khoi na kristana ma obi gi punchi dai khoi na hingli ba makhai ai khoi na sarga da satri ba makhai saitan gi athemba je khoi gi punchi da nung te gi mayong na gani ado hairiba mayong na bo khuding ba se athemba nai khoi bu ngam deningai gi damang Prabhu Jisu Christna mingshen khang prathna taw haibneba mingshen khangba kamaina mingshen khangani khona Bible paraga khona mingshen khangani ishorgi asumba du nainaraga aduga ai khona prathna tawgani kari gi damak saitana ikhoi bu mayong na ba ngamdingai gi damak prathna gi mapana ikhona ishorgi pangan sakti thaujan grace kuding ma se khona phangba ngamai aduga Paul nasu prathna gi maram da kari haibra haibse khoi yingsi Romans 12 ki 12 ta hai asada harau awa anang da khang kalu atubu lepanaidna prathna tau haibne aduna Christian magi punsida ekhoi gi damak khwaidigi moru ebje keno leptana tattana ishor da haijabase masi yamna maru oi kari gi damak haijaba asigi mapana ekhoi ishoga nangnana ishoga aset pamari lainaba ngamgani ishodagi pangan sakti do phanganeba aduga 1 Thessalonians 5:7 tin de josumna pray without ceasing hamni basiju lepanaidna ekhoina prathna taw hamni khoi punsida ekhoina hingli pa mukhai koina prathna taw batai ayamba ishogi damak achungba thajaba chen lepkhiba mising kudamoina Daniel David harasu makoi gi punsi ase prathna na piktan ba punsini Daniel nom da ahumlok prathna tawe aduna ekhoisu ahumlok hena prathna tawe ekhoi aroiba matam da hingbani Prabhu Jisu Krishna ni chuba lakting maram da hingbani Daniel da them khiba adu dagi saruk ani hengkana hausiki matam da lairiba akon ba miron da hingliba ekhoi da saitana tatana themi madugi da mo ekhoi na prathna tawe lepa laidna lepanaidna prathna taw haibne khoina lambi da chana khoi wakhalna prathna taw yai thabak subda jo khoi wakhal da prathna taw yai eni khoina lepanaidna khoi wakhalon khoina achek pakar changnaga khoina hekta prathna taw guni haiba adu natana lambi chana aduga gari thongna khoi wakhal da khoina ishorda darka laibido khoi makha ponda duna sumna lepanaidna prathna taw haibse khoina maru oi mathangda prathna haibse karino haibse koina khangbai cham balonda da prathna haibse karino ishorga taibungmi ekhoiga pau phongnabse masibu ekhoina prathna tawe prathna koiba prathna asigi mapana ekhoigi aning bapa mukuding mukto ekhoina ishoda khanganba yai masi ekhoina marupta wari sanabugumna ishoda aigi thamoida lairiba aigi aningba apamba aina thawaida saukhalaningba hiram khudingda saukhalaningba lairiba khudimukto aina ishorda aigi thamoije haidokchabane ba aigi polong khudima ishongonda haidokchabane masi prathna haina khane masi ishorga wari sanabane masi ishoda phone tawbuga
phone da ikhona wari sana marum pan da wari sana da du kha mane masi ishora pratna wari sana bani aduna prayer have se kaino sida sunai ko ikhona yeng aina lairik aina sum pajaba lairik khara da gi maroiba quotation khara ikhoi sum jeng min se ko sida Step to Christ page 93 gi paragraph through da hai prayer is the opening of the heart to God as to a friend hai maru amda ikhoi gi thamoi khoi gi thamoi do ikhoi gi ai gi thamoi da leibu khodi maru amda liraga wari sanarga phongdok pagumna ai gi thamoi da leibu khodi makto ishongonda haijabado adubu ikhona प्रार्थना haina khani ishorda khangan bado प्रार्थना haina khangnei masi kari gi damakna de ishona ikhoi gi apam bado khangba darka lei bu khodi moto khangba darka lei haibigi natte mase ishona di loina khangi ikhoi gi darka lei bado but adubu ikhoi je ishor gi mafam da loksan bayan ngai gi damangni hai aduna प्रार्थना na ishor je ikhoi da putharak panatte adubu ikhoi je ishor da pukhat pani haine खोना प्रार्थना तौरगा सरगदा लेबे ईश्वर दो कोई छिदा पुथरक पंगम बनतेबा अदुबु प्रार्थना गी मपाना इखोजे ईश्वर गी मफमदा इखोजे पुखत पनेबा मसी यामना खोना कावबे दे अदुगा सिदामु gospel worker 254 da ps prayer is the bread of the soul इखोय अहिंगबा पुंसी अहिंगबा मी अमगी इखोगी नुसा सोर होमबजे सोर होम बयावदना दे इखोनी हिंगबंगम दे adumai ta uduna प्रार्थना है बसे इखोई गी हिंगहलिबा सोर अदो नुसा सोर अदो मदुनी है को मसे मसिन है अदुगा it is the secret of spiritual power इखोना थवाई गी लंबीदा ईश्वर गी लंबीदा ईश्वर गा अफबा अचेत मरी लेने निंगाई गी दम मसे अरोटपनी है अदुगुम शक्ति फंगनिंगाई गी अरोटपा उपाय दो मसिनी प्रार्थना है बसे मसिनी अमु है बे मथंग दम यंगसे prayer is the life of soul ikhoi gi ahingba khoi gi thawai soul khoi gi miwe amagi ahingba punsi ase प्रार्थना ni habni प्रार्थना yaudani de ikhoi ni hingba ngamoi habdu masne the prayer of faith is the weapon by which we may successfully resist every assault of the enemy saitan ikhoi da landarak pa khudingmak se mapung phana mai pangna थंगनिंगाई अमत गायरबा उपाय दी थाजबगी प्रार्थना असनी है अदुना खोइना सैतान अखोइद हितम खुदिंग मत तांक खुदिंगदा सैतान अखोइबु अथेंब तानिंगाई पाप तो होनिंगाई की दम थेमलेप खुदिंग मसे मसिबु फजना मायोगी याना मसिबु फजना माइथिबा पिगे मसिबु फजना अखोइगी पुनसिदा थिंगबंग सैतान ये आइताने खोइद लंदारा इबो खुदिमो से थिंगबंगमगे हाइरगदी एखोइना थाजबगी प्रार्थना से यामना मरु ओइ हैबजे मसनी अदुगा मथंगदा मुखो यंजे प्रार्थना जे एखोइगी क्रिश्चियन अमगी पुनसिदा करिगिदम असुकी मतिंग मरु ओइबनो हैबजे एखो यंगसे एफिशिएंस चैप्टर 6 की 11 12 त पामिन से 12 अमसुंग 18 दा दियाबोलगी खुजिंग थौरांगबु मायोंगनबा लेपंगमनबा नखोइने ईश्वरगी लान फिजेट अपुंब सेलु है आर्मर ऑफ गॉड है हाइदे अखोइना चलेबजे क्रिश्चियन ओइबा कोइ पुनसिदे लान कनागा तौरिबा लान तायंग पामी की फिजिकल ओइबा वार नते थवाई गोइबा सैतान की मायक्ता अमसुमा की दुचिंग की मायक्ता जथब लान है अदुना हाइरेबा लान असिदे अखोइना लान चलगदी लान की फिजोन से पताय क्रिश्चियन अखोसु लान की फिजोन से पताय है तेबते मरमदी अखोइना सोंगनाबा असे इ तोंगी मायक्ता नते अदुबो अखोइगी सोंगनाबा असे अंगम मथौचिंग मतिक लेबसिंग अमसुंग अमंबा असिगी तायंग पानगी अंगम मथौचिंगी मायक्ता सगै गोइबम पुंचिंग लेबा फत्तबा थवाइसिंगी मायक्तनी है अखोइना लान सोंगनाबजे कनागी मायक्ता सैतान अमसुंग माकी फत्तबा दुसिंग असिगी मायक्ता अखोइना लान सोंगनाबनी हैबजे मसिनिको अदुगा 18 दमु यंगसे हाइजबा अमसुंग नोंजबा पुनमकना मतम पुनमुत थवाई मपाना हिजौ अदुगा असिगुम पुंगंगा लोइनना मिंशन खांगदुना अखांग कनबा पुनमको लोइनना असेंगबा मी पुनमकी हाइजदुना लेउ हैने एखोना सोंगनारिबा लान असिदा एखोगी अमता गायरबा उपायदि करिनो हाइजबा हैबजने कोइना पुंग चंगना हाइजबा हैबसे ख्वाइदगी मरु है एखोना लान थेंगनारिबा लानफम असिदा हाइजबजे कोइना मरु है दुगो मथंग नमु यंजिगो जाकब 4 की 7 8
मरम ईश्वर की मखा पोलो दियाबोल बुथिंगु अदुग मंगोदगी महांगना सेनखिगनी ईश्वर नक्सिलु महांगना नखोयद नक्सिंगनी पापी नखोयगी नखुत सिंगलु अदुग पुनिंग अनि लोंग बसा नखोयगी पुनिंग सिंगदु उ हायनी मसीद जेकोब की जेम्स की 4:7 आइताइजे ईश्वर अखोय मखा पोंगदम सबमिट टू गॉड हायमे अदुग रेसिस्ट द डेविल सैतान अखोयदा अथेंबा लाइबा खुदमक्तो मदु अखोयना थिंगदबनी अदुगा महांगना सेनखि कमायना थिंगनी हायबा मतम मसे प्रार्थना हायबजु खुलाय अमनेबा ईश्वरगी वाही पाबजु खुलाय अमनेबा ईश्वरदा नक्सिलु कमायना ईश्वरदा नक्सिन बंगमने प्रार्थना तौरगा ईश्वरगी वाही पारगा अखोयना ईश्वरदा नक्सिन बंगमगनेबा अदुना इस्नावसा प्रार्थना यावदनदि अखोयना सैतानबु थिंगबा सैतानबु माइथिबा पीबा हायबसे अखोयगी पुंसिदा ngam प्रार्थना की मपाना अखोयना सरगपुंबा सरगद लेरिबा शक्ति खुदिमा ईश्वर की शक्ति खुदिमा ईश्वर की पांगल थाउजान खुदिमा से अखोयगी खुद फंगबा ngमगनेबा अदुना प्रार्थना हायबसे यामना मरु ओय अखोय कोटेशन अहुम मरिदंग पामिनसे अदुगा लोइसलगे को सिदा सुना है prayer is heaven's ordinance of success in conflict with sin and the development and of Christian character है सिदा यामरो याम पदे क्रिस्टियन अमगी लमचचे सेंगतपदा अमसुंग पाप का अकनबा लामथेंगनबा असिदा अखोय माइ पांगनाय की तमक सरगना यादख्रबा उपाय अमनेबा प्रार्थना है सरगन अखोयना सैतानबु पापु खुदुम चनगे पाप का लान सुंगनबसे अखोयना माइ पाके अदुगा अखोयगी क्रिस्टियन की लमचचे साखुतके हायनिंगाय की दमक ईश्वरना अखोयदा पिबिबा अमतंगायरबा अफबा खुलाइदी प्रार्थना तौबा हायबसनेबा इस्नावसा प्रार्थना यावदना क्रिस्टियन हायरगा प्रार्थना तौदबा मी अदो मा क्रिस्टियन नते अखोय क्रिस्टियन नते हायबसे अखोयना कागुमसेबा सिदा मुहाय मथंगदा कम्युनियन विथ गॉड थ्रू प्रेयर डेवलप्स द मेंटल एंड मोरल फैकल्टीज है अखोयना ईश्वरगा प्रार्थना की मपाना अखोयना ईश्वरगो वारी साबसे मसिना अखोयगी लमचत अमसों अखोयगी पुंगनिंगी अखोयना शक्ति सिंगे मसी सेंगतले है and the spiritual powers strengthen as we cultivate thoughts upon spiritual thing प्रार्थना की मपाना अखोयना थवाई गो बेरम सिंग अदुदा खनबगी मपाना मसिना थवाई गो बे शक्ति सिंग अदो कंखतलली है अखोयजे अकनबा मी यामना ईश्वर की अचुंब लंबी चपदा यामना थौना फबा जोसेफ गुमना सद्रक मसा अबिनेव गुमना दानियल गुमना अखोयना प्रभु यीशु ख्रिस्ट गुमना पॉल गुमना अखोय थौना फगे हायब तारदे अखोय प्रार्थना तौबा मरु वाइसदा मथंदा prayer takes hold upon omnipotence and gain us the victory है याम फजे को प्रार्थना असिना अखोयना ngamba omnipotence दी क्वाइदगी शोंगोंदा खक लेबा शक्ति तौगे दंगंबा शक्ति दो प्रार्थना की मपाना अखोयना सेना पाइबे है अदुगा मसिना अखोयबु जोय ली हैबनी मसे कोना सैतान अखोयना करिगिदा मथेंबा द तारिसे करिगिनो मरोय मरममदी अखोयतन प्रार्थना तौबो वाटपा अखोयना बाइबल पाबो वाटपगिनि सिदा हिदे द स्ट्रेंथ acquired in prayer to God will prepare us for our daily duties है अदुना अखोयना ईश्वर प्रार्थना तौबो मतमदा दरकार लेबा पांगलसे हाइरिबा पांगलसना अखोयजे नुंगतीगी अखोयगी तौरिबा तौगदबा थबक अदुदा मसिबो अखोय सेम साले द टेम्पटेशन टू विश वी आर डेली एक्सपोज मेक प्रेयर एंड नेसेसिटी अखोयना नमित खुदिंगी लेपनाइदना अथेंबा खुदिंगमक्ता अखोयजे ताबा मरमना अथेंबा खुदिंगमक थेंगनबसिना मरम ओइदना अखोयना प्रार्थना तौबसे यामना दरकार ओहले in order that we may be kept by the power of God through faith थाजबगी पांगनना मपाना ईश्वरगी शक्तिना अखोयजे मतम खुदिंगदा ngak senduna ngakpi sembiduna thamningmai gi dama the desire of the mind should be continually ascending in silent prayer aduna अखोयगी पुनिंग असे लेपनाइदना अखोयना अरोनबा प्रार्थना जे ईश्वरदा हाइजगदबनी हैसनी aduna प्रार्थना जे यान मरु है it is impossible for the soul to flourish while prayer is neglected अखोयना प्रार्थना से तौबा प्रार्थना तौबा ईश्वरदा हाइजबजे थौसाद्रिङैदा अखोयना अखोयगी थवाइना चाउखटपा हाइबजे कैदोंदो ओइथोलोयबा मसिनिको अखोयना थवाइ रोमदा चाउखटपा ईश्वरगे हेना अफबा मरि लेनबा
Bible gi gyan de hen saukat ki airagadi koina prathna je tawdina Bible khatang paraga aduga mingonda wopa ko santoga masine di oiroi. It is by communion with him daily, hourly, by abiding in him that we may grow. We are to grow in grace. Akoina thaujan da saukat phai je kanai ishordal akoina laiduna numit khudingi pungja khudingi mongonda haijabigi mapana laibigi mapana akoina thawai da saukat pangam ne last quotation jing je sinal oisala je when we permit our communion with God to be broken akoina ishoga akoiga pau phauto phausin taunari ba prathna ase akoina masi hek kai prathna tawdabagi ayab ek piba matamda our defense is departed from us aikoida ngak thokna bagi sakti lerambado aikoida gi mangkreba adoi tadi satan aikoibu maithiba piba ngamai sinausa aduna tabiri kheba khudingda bopinu piboisnu aduna khoi khrisana miki punsida kwadi gi maroibje koina prathna ni koina sa yaudragadi aikoina hingba ngamdabuguna prathna yaudragadi khoi hingba ngamde nungsa sor hondragadi aikoina si adumai tawduna aikoina prathna habse akoi khrisana miki punsida yaudragadi aikoije papta signi satan gi athembu kuding mutai aikoije tagani aduga satan aikoibu humduna puningba maikeda pugani aikoigi lamchacha sajata wangang changang lamchacha sajata ishogi lamchat adu kaidona da phongmung moy isnausa aduna prabhu jisuna lakpute suki mating nakre koi lepna idana aikoi tatna aikoi ishongonda haijasi haijaba sigi mapana aikoina bible nainabada bible pabada punamakta masina aikoigi pangal sakti edo pigni haina hajari isnausa tabiriba mayamda bopi voishno anobu mirati channel na subscribe to view murum pangda share to view any bible ga mari lena bu question lairaga su na koina comment da hangbiro haidiba dumo bible gi matung na koi phajana nei namna si phajana bible gi matung na je khumjare kaina mayamda appeal tawjari prasna tawse sagada leibe paisho koina hujing nei nagade prasna yaudane de koina thawai da chakotpa aikoigi lamcha sajata wangang sangang da karisu chakotpa ngomoi satan bu aikoina maithiba pibu ngomoi athemba khudima asisu aikoina mayok yaba ngomoi habse aikoina tamkre tari bisnaw sing borpina view tari bisnaw khuding jung asidagi koina numik khudingi paisho na honda bible paduna aduga haijabaki mapana aikoigi puning asinangonda lengdana thamba ngamba habdu ohenbiu prabhu jisu christ gi mingda kurumjari amen.